Kapitang Inteng! Badaw, adda nakitak nga ilaklako da iti online asikunhan asufa. Apay ko mano adda. Gatangan ta kuma, tapno adda mo't sofa ta. Kahit mano nga ay. 2,500. Last price kanon day jay. Tagawid nga min ijay probinsya ti akin kukwa. Nan, kita man tiladawan ti sopa. Ato'y black ti color na. Kan mabalin a pagturugam no kayat mau. Ay, ne, hunyag paiswa niya. Ay, alae mo day tatuyang. Day to ngay. Ay, kasla ref mat. Mini ref ko ng muta. Sagmamanungay. 3,500. Sige. Alain tamot tunday ta. Sige nga raw. Ta ipa-deliver kon dito'y balay. In-deliver damot gaya man da ito'y sofa kan mini ref. Nasaya at mat-atap no adda o sa renta. Wan, ang linisak pa'y nga umuna kan labaak ti cover ti sofa. Tapno aglang lang nga brand niya. Wan mat ki di Kaya ti sumaruno nga orderan ta, washing machine kan rice cooker. Iraman mo matanjay tibay tapno adda pagbuyaan ta. Wan, agkita aktumanon no adda ilako da sa ikunhan. Ta saan tamot akabailan ti gumatang iti brand niya. Ay katuan, basta pilyam laki di jay mayat ti quality na, kan saan analaka madadaal. Wan. Agorder ka no adda, saan na bale? Ta alaik tumanan ti sahod ko inton katapusan. Wan, kan inayon tantupay jay bayad ti basit anateng nga inlakaw. Wain. Sige, pag tinulungan ta, tapno makompletaw ti gamit ta dito'y balay. Ay na, nagmayatan ta agilan dito'y sofa, aginatang tatuyang. Unmat nga main. Iso nga aggagat tapay, tapno magatang ta amin ang masapsapul ta. Ay katuan basit lang makompleto tamatan ti gamit ta. Ay un gayam, adda ice candy di ta ref no kayat mo timangan. Inaramid mo? Un tadamot ten ref ta. Iso asaanan ang masapul ang mapantagumatang ijay tersina ni Marikwanang. Nasaya at napanunot mo da ita. Un, inton bigat, mapanak agpalingkay. Gumatangak iti frozen foods kan karnay. Tadamot tenday ti ref apang ikargaan ta. Ay un gayam, simangput ka din di in order mo a rice cooker kan washing machine. San pay? Urayin ta nga i-deliver da. Ay, iso na lang ata, naskin abawasan ta ti ornong ta, tapno adda pagbayad ta. Kurang ba't gayam da ito'y sahod ko? Kisayan tapay ati ornong ta. Saan na bali ta usaran ta ti pangigatangan ta. Marituyang, makinistoryak man kan ka. Sige laang Mari, awan mo't dakas na. Adamat gaya man TV, Wun, kagat-gatang milaang dayta, Maray. Kasta ka de? Adda pa'y sofa kan ref, Dagita, tinangigatangan mi iti kwartami kin ni Badungkaw, Maray. Brand nyo ka di dagitoy, Maray? Ay, kwa. Ay, Wun, Maray, brand nyo dagita. Apay ngay nga dagas-gas ti TV, Kan kasladaanin da ito'y cover ti sofa. Style na lang dayta, Maray. Dayto matibay, nagasgasan, idin-deliver da. Kasta ka de, Maray. Manungay ti pananggatang yu iti TV, Ay, sus, nakababain no ibagak 5,000 lang ti pinanggatang, may. Ay, Maray, napauli magkamay. Ay ko, Maray, Gismel. Daytoy sofa yung ay. Kwa? Ay, 5,000 lang, Maray. Apay nga'y akasla alanganan ka iti ibagbagam, Marituyang.
Ay, kwa! Saan mo't si kamot maray? Ay, mabit man lang. Agtimpla ak iti Diyos ta uminom ta. Anya tigatang maribanang. Sa anak nga umay gumatang, Maray. Anya nga rod ngay. Anyat gagaram. Ay, amo Maray. Adagaya man ginatang damari tuyang at TV, sofa, kan refda. Isu siguro tayo nakitak nga in-deliver da di balay da. Uwan siguro Ti ko na nakanyak, brand new ka no. Hanggang saan mo't nga aglang lang brand new dagiti ginatang da. Kasano anay bagam ti kastangay, Maray? Adda nga min gas-gas ti ref kan TV da. Kat jamot sofa cover da. Kasladaanan. Bay amlatan di kumari ta. Wen ngam saan mo't anasaya at ti agulbod, Mare. Awan mo't dakas na. No ibaga na a second hand dagiti ginatang da nga usarda. Maray, gumatangak man iti may sakilong asukar. Anya pay. 2 sardinas, Maray. Tay dakkel, wano tay base. Jay dakulan, Maray. Ay, huwag gaya, Maray. Mm. Agsisinukat mo tagi deliver di tabalayaw. Ayun, Maray. Ado nga minti in-order ko agamit may kinibadong ka. Naimbag ka pay, makagatang kayo iti gamit yaw. Wen, ta idi pay nga arapa at may ti maadan iti brand niya nga appliances. Kaslada pay sufayo. Ayun, Maray, adda. Nagngina nga raw. Sa dino ngay tinagorderam. In-order ko iti online. Napipintas mo. Ay, agurnungak tuman. Isurum to kanyak no sa dino ti paggatangan iti usar. Tagumatangak tumamay. Aday bagakken ka, inteng. Anya man ang dungaw. Adamot gaya man TV da marituyang. Aya! Wen, isaan nakibuyaak. Saya at no mabalin mo ti makibuya ijayanda. Nawan ar-aramidam dito balay. Wen Asino ti adda TV na, antay? Ay, nay, ada kamot gayam kwarog. Unantay. Itay pa nga dan ni kwarog. Ganin to pa ibusin na di kape iji termos. Ay, saan ka nakita kwarog? Ay, pasensyakan. Asino di kunayong adda TV na, antay? Ay, damari tuyang. Ken, mabalin mo pa iti agtugaw iti sufada. Kabayatan ti panagbuyam. Ay, inaktuman nga rod makibuya, no awan ar-aramidang. Wen kwarog, mapan kalat ka. Papanan yaw, tatabadaw. Nagkapuak iti bangkag may kwarog. Ay, adaman sa ludsudag. Anya di jay. Pudno ka din, adan ginatang yung TV yaw. Ay katwan adan kwarog. O may kanto makibuya no awantar aramidam. Ay, nimbag kayo pa'y, tanakagatang kayo ni TV yaw. Wen second hand lang. Tinapatag at daw siya rin may. Awan mo't dakas na no si kandahan. Tinapatag, saan nga over yaw? Wen mo't kidi Kan nagmayat ti signal ti TV may. Ay, nasayahat nga rod no kasta. Umayak tumamot makibuyain ton rabe ay. Ay katwan o may kalaing kwarog. Awan mo dakas na. Ay, makibuyak man dito'y TV yaw. Sige laeng. Agtugaw ka kwarog. Anya ti kayat mo abuyain aya. Urayan niya. Ay, nagmayat pa'y gayam da ito'y sofayaw. Nagmayat apagidaan. Gumatang kan tumot iti sofam kwarog. 2,500 laang ti presyo na dayta. Uy, natsambahan nyo ti mayat a sofa. Ni man nanam atuyang tinagorder iti dayta. Ay, no kayat mo mat akat, agpa-order kan tumot ken kwana. Ado nga menta muna pagkatangan iti second hand niya osar. Una, no adan tumaurnong kao. Orayon na nga rod beet, tagtimplaak iti kapita. Kalpasan na, rogyan tan tagbuya. Anyat oras ang dungaw. Alas 8
Apay nga awan pala di kwarog. Binilin ko ang masapa nga umay, na masapa kami nga agpasintro. Amangan met no nalipatan na. Tiniksak nga awan reply na. When no, busy siguro. Da ko nang kay. Dana, apay nga itakalaang. Napuyatan na kami nang kay. Apay ang napuyat ka. Nakibuya kami kadatata ba daw. Kung nagis-istorya kami, may papan kadagiti si kanhan nga appliances aginatang da. Second hand kunam kwarog. Munantay. Na, apay akasla naklaat ka dungo. Kaya't mo asawan. Second hand dagiti ginatang da nga usarda. Munantay. Apay kaday. Tiimbaga ngamin ni Marituyang kanyak kat brand new ka now. Inulbudan na kasiguro Ay, isumot lagayam akasla nagasgasan jay TV kan ref da. No kasta, nadakamat mo kin ni Kwaraw asekunhan dagiti usarta, badaw? Wen tuyang, agurnong tumat ka na, tapno gumatang mat iti sufana. Saan ka di nga imbilin ko kan ka? Adi mo ibagbaga iti daduma asekunhan laeng dagiti usarta? Ay unay kan, day tamanan ti pakabasbasulak. Tawanan sigurado amaamuan ni Maribanang day taadamag. Anya ko mano maamuan da sikan hanlaeng ti usarta tuyang. Awan mo't makita kadakas na Sapay imbagak brand new dagiti usarta. Na tapno idayaw da ka dagiti kokumarim kasta kaday. Agis tanbayak man dito tersena marikwanang. Sige laang, Maribanang. Ha? Makitam ti makitkitak, Maray. Anya ang makitkitam. Adama man na nag-deliver di tabalay da Marituyang. Ay, gimatang daman siguro na iti gamit da. Ay, naimbag da pa'y, Mare. Kabailan da ti gumatang iti brand new agamit. Ay, saan a brand new dagiti orderan ni Marituyang? Anya? Wen, saan a brand new? Ang high quality, Mare. Kunama ni Marituyang a brand new kano dagiti usarda. Ay, nagulbod ni Marituyang. Ni paribadong mismo tinangibaga ka ni Kwarog, a second hand dagiti gamit a ginatang da. No kasta nga raud, apay nga amasapol nga ilimod ni Marituyang, a second hand ti usarda. Sa dino tinagapuan yung dungo, apay nga itakayla nagawin. Di talang ayan da marikwanang. Ne, anyat inaramid mo dyan. Adala naging nistoryaan, May. Apay amasapol amapan mo istoryaan ka ni Marikwanang. Di maipapan iti sikanhan nga usarda pari ba dong? Kurt, pudno mo ti dandanon ko kan ni marikwanang Ada ayamot dakas day, Jay. Di mo bayan ni Marituyang. No isumot ti pagragsakan na. Saan mo't ngamin nasaya at ti agulbod? Maysa, awan mo't ti dakas na, nupod no a second hand dagiti usarda. Mangibabayin ka talaga tuyang. Na, apay manang. Is-istoryaham ka no a brand niyaw dagiti ginatang tanga usarta. Oray no saan mo't a brand niyaw. Kababayin day tanga aramidam. Awan kumati parikaut no saan mo nga imbaga kadakwada second hand dagiti usarta. Apay ko mga ilimod ka, kat isumat tipod na. Itasyak manan ti pabasulam. Asino pa'y kumati pa basulat? Basol mo day tabadaw. Saan matadakas no maamuan da second hand dagiti usarta? Anya nga nga raw kat isumat ti kabailan ta agatangan. Tinapatag, nagregregatan ta, ti kwarta pinagbayad ta. Di ta ka man langan. Ay, tuyang! Papanam! Ay, Nay, apay akas na tilangam ngay may dito'y tersenak, Marituyang. Kaslada kaguram. Nagapa kami nga rod kinibadong kaumaray. Anyat nagapaan niyo. Dagijay ginatang mi nga usarmi Mapanakit din iwarwaras as second hand laeng. Saan a brand niyaw. Awam matidakas na, no'y baga na ti kasta. Una, ngam nakababaing kadagiti kabarangayan tayaw. Anya laengan nga ti panunutan da.
second hand laang, ti kabailan mi agatangan. Kano gumagatang akmat iti second hand nga usar ko. Ah, kastaya maray. Wan, oray da maribanang. Gumatgatang damot iti second hand. Iso adi mo ibaen. Tinapatag, sana naggapoy ti dakas. Ay, si kamot ti masabat ko dito'y dalan, Marituyang. Ay, sa dino tinagapwam? Di taman ayan ni Marikwa ng maray. Napanak lang nagtambay di tatirsina na. San kami ngamin nga kinnaawatan kinibadong ko? Anya ayati sa anyo ang nagkinaawatan. Amang ano adamot maitulong ko. Dagiti sikunhan nga usar may maray. Nagulbudak nga main. Isuan nagungot ni Badong. Eh, saan mo't ngamin amasapol nga agulbud ka, Maray? Wan nga rod maray. Kamalik day ta. Nasaya at mo't no naka-Ameris kan, Marituyang. Pasensya kayon amaray no nagulbudak ka na kayaw. Okay lang kanyak. Alang nga rod maray. Agpatuloy akaw. Ala, agan-anad ka. Ay, umayak to manan makibuya iti TV yo. No awan ti aramidak Wan maray! Ada akong Badong. Nasaya at matanagawid kan. Dahito yung ginatang ko abangos. Agsidata man mo't iti bangos. Iti sumpay lang di talamisaan talutuag to na madamdam Aha. Ay, Badong. Pasensya kan kadagiti madian na isawsawang kuken kaitay. Ha? Ay mawatan ka matkiday tuyang. Ngaminton sumaronaw. Di mon ulitan, wan? Wan, nakapagpanunot ako. Ay na. Maragsa ka nakmat no kasta tuyang. Saan anak kababae no sikan hanlaeng to usarta. Ti napatag kabailan tagatangan. Ti nakababae no naggapo iti takaw dagiti usarta. Wan, maawata kon Badong. Uray da marikwanan kan maribanang at damot gayam usar da second hand. Ketuan mate. Nakita kiti na minsan. Iti na panak nakikape di balay da pari inteng. Iso adi mo ibaen asikan halaeng ti usarta. Ay, nanatoyang. Saan mo nga ibain no second hand dagiti usaryo? Tinapatag at nagtaod itinagregatan niyo. Ala, sige! Ditong tinagibusan ti sa balipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangag.